Mā te whakapiri me te whakakotahi e mauru ake ai pea tētahi wahanga o te rā wakiwaki e ngau kikini nei i ngā whānau me te hapori o Māwhera i tēnei wā. Kua mate ngā kaikari waro rua te kau mā iwa, ko te wawata nui i naia nei, he kimi i o rātou tū pāpaku, heitangi mā te marea. Hei tā Irena Smith, tā mātou karere i Māwhera, kei te pirangi te iwi kāinga, ki te takutaku karakia, hei whakawātea i te whenua, i tūai te pare kura nei. Nā e te iwi kia te hure ake tātou kia Irena, i naia tonu nei. Irena. Ka tahi anō ētahi māngai no te haukāinga nei o Ngāti Waewae, ka haere atu ki te rua maina ki te tuku i ngā karakia whakawātea. Koira tētahi o ngā mahi nui a te Māori, hei tautoko hei awhi hoki i te hāpori whānui, e ngau kinohi ana e te mamai me te pauri. I koro waitia te taone o Māwhera ki te pare kawakawa i te ata nei, he tohu narangi nui, rāua kupapa tuanuku. Tino mamai tēnei wā, ne? He wā tino pauri. Kei te tangi ngā tāngata o tēnei rohe, kei te tangi te katoa o ngā tāngata. Engari, kei konei mātou ki te tautoko, ki te āwhina ngā whānau. E ono rā ngā whānau e noho ana i runga i te tūmanako, no te ahiahi o Inanahi, tērā tūmanako inunumi atu ai. Ai he tino maumau, aera hoki. No te rangi nei I uru mai ai te tangata whenua hei whakaea I ngā tikanga Māori. We need to deal with the mine site, the whenua, also obviously the dead, but more so the mine rescue guys that are going to have to go in to bring bring the bodies out. We need to put a korowai over them to make it as safe as possible for them. Kei muri iau te hui a ngā whānau o ngā kaikari waro rua te kau mā iwa I aituahia ki te rua waro o Māwhera. Heoi anō kei wainga hoki I a rātou, tētahi o ngā māngai o te iwi o Ngāti Waewae e whakamārama ana I te tikanga mō tō rātou haere ki te tuku I ngā karakia ki te wāhi I parekuratia o rātou whānau. It is devastating and we've got a lot of very, very upset whānau. It's just horrible. Yeah. Something that, you know, we didn't really want to be in this position, but it's here and we need to deal with it. He aitua kua hou tōna rongo ki te takiwa whānui o te Waipounamu. Our hearts go out to all the families on Te Taipōtini and to the whole community. Mining community, as we know, for well over 100 years. Huge hit to the community. Engari e kore te taumahatanga kei runga I ngā whānau e hikina I konei. Hei te wārā no e hoki mai ai ngā tūpāpaku o ora tau uri. This is not a quick fix. This could be some days, some weeks, and they understand the nature of what we're facing. Until we can create a stable environment, we can't go in there. Mā te wā, mā te whakakotahitanga hoki e puta ai pia he māramatanga ki te hāpori whānui. Aha kua te aha, ko te manako nui mō ngā whānau kia whakahokia mai ngā tūpāpaku. Engari tērā tonu te pātai, ahia tau wai te puehu, ahia wātea ai te huarahi mō ngā kai whakaora ki te haere atu, ki te tiki. I a rātou, Scotty. Kia ora rawa atu koe Irena, tēnā koe, mo e nā whakamārama.